Agaseke k'amakuru mu karere gapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Abacanshuro b'abanyamahanga bakodeshejwe na leta ya Kongo n'ibikoresho byabo bagaragaye uyu munsi kuwa mbere mu mihanda ya Karemi berekeza muri Baraka. Haravugwa kandi izindi ngabo nyinshi z'u Burundi wazarendo FARDC mu mudugudu wa Bibokoboko no muri Baraka zoherejwe gutegura ibitero byo kurwanya ishyamba zatwirwano zifitanye na M23 zerutse kwigarura uduce twa Puezero, Mikenge, Kipupu na Mimunda. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ivuga ko yarutse kwakira izindi ndege zitagira pilote zakozwe na Turukiya kugira ngo zikomeze gushyigikira ingabo zazo zirwanira ku butaka mu misozi miremire mu Kivu y'Amajyepfo. Ni nyuma y'uko izi ngabo ziherutse gukubitwa inshuro muri Minembwe na Puezero ndetse zigasiga intwaro nyinshi n'amasasu mu maboko y'abarwanyi batwirwanaho. Ifotora kuyakwijwe ku mbuga igaragaza abasirikare benshi b'Abarundi bari kumwe n'abacanshuro b'abazungu mbere yo kujya guhanganya na M23 twirwanaho ku rugamba. Muri iyo foto abasirikare b'u Burundi nabo bacanshuro bagaragara bari ku kibuga cy'indege mbere yo kurira amakamyo. Amakuru ava mu masoko atandukanye avuga ko abasirikare bari mu myiteguro yo koherezwa mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo kugira ngo bafashe ingabo za Kongo Kinshasa mu bikorwa byo gushaka kwisubiza ibice bigenzurwa n'M23 na twirwaneho. Aya makuru aje akurikira ndi bwiza kandi yatangaje mu cyumweru gishize yavuga ko ari abasirikare bundi hamwe n'abacanshuro boherejwe mu mujyi wa Baraka banyuze mu kiyaga cya Tanganyika mu rwego rwo gukaza umutekano no kurinda uwo mujyi. Amakuru aturuka ku masoko ya gisirikare avuga ko ingabo za FARDC zifatanije n'ingabo z'u Burundi n'imitwe zishyigikiye zishobora kugaba igitero ku bice birimo Puezero na Minembwe aho twirwanaho ufite ibindiro bikomeye. Icyakora kugeza ubu nta ruhande rwa FARDC cyangwa se rw'ingabo z'ubundi ruragira icyo rutangaza ku mugaragaro ku bijyanye n'ayo makuru n'umutwe w'M23 cyangwa se twirwaneho nawo ntacyo bavuga ku myiteguro y'ibyo bitero bivugwa. Mu minsi ishize ibikorwa bya gisirikare byakajije umurengo mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo. Imirwano yabayisiga ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo zirukanwa mu bice hafi ya byose by'ingenzi mu misozi miremire. Perezida wa Kongo Kinshasa ariko kandi Félix Antoine Tshisekedi yongeye gusaba abasirikare n'abapolisi kuva mu birombe by'agaciro bamaze imyaka myinshi bagenzura. Uyu mukuru w'igihugu yagaragarije ubunama minisitiri baye ku itariki 10 Nyakanga ko kuba ko abasirikare n'abapolisi mu birombe by'agaciro byimika ubucukuzi n'ubucuruzi butemewe n'amategeko bikanaca intege abashoramari. Yasabye minisitiri w'ingabo Gika Bombo Muwadiyamvita, minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Jacques Shabani n'abayobozi b'ingabo na polisi gukura abasirikare muri ibyo birombe ndetse no guhana baboherejemo. Umunyamategeko Timothée Mbuya ukorera umuryango Justice ya ACBR yigaragaje radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI ko nta cyizere afite kuko 2019 no 2022 nabwo Tshisekedi yatanze ibwiriza ariko ntiryubahirizwa. Maître Mbuya yatangaje ko kuba ko abasirikare n'abapolisi birombe by'agaciro bifite abo byungukira byinshi kuko abo bakoresha barimo n'abofisiye n'abanyapolitiki bakomeye mu gihugu ati abantu bafite imbaraga nyinshi cyane kubera ko saba abasirikare gusa ahubwo harimo n'abanyapolitiki aho mu miryango ko bifite inyungu mu bucukuzi butemewe nibo bakomeza mu matsinda. Mu ntara zirimo Katanga na Ruaraba zigize igice cy'aho ari Katanga benshi mu muryango wa Tshisekedi b'umuvandimwe we Christian Tshisekedi bashinzwe kugira mu bucukuzi butemewe bakorerwa no kohereza y'abaharinda. Tariki ya 28 Ukwakira ku mwaka ushize Minisitiri w'Ubutabera Guillaume Ngifa yemeje ko ari abasirikare b'umunyagisirikare 22 aho mu mutwe urinda abayobozi bakuru n'abapolisi ashingiye ku iperereza ryakozwe n'urwego rushinzwe kurwanya ubucukuzi butemewe. Minisitiri Ngifa yagaragaje ko n'abasirikare cyangwa se abapolisi bemerewe kugenzura ibintu by'agaciro asaba ko baboherejemo bakurikiranwa n'ubutabera ariko ibyo ntibyakozwe. Naho mu gihe intambara mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa ikomeje guhindura usura hari umutwe umaze iminsi uvugwaho cyane wa twirwanaho. Mu mezi ashize umutwe wakomeje kuvugwa mu mirwano abereye muri Minembwe no hafi ya Mikenge aho amakuru atandukanye avuga ko waguye ibice ugenzura. Nubwo amakuru ava ku mpande zishyamiranye akunze gutandukana hari ikigaragara ikarita y'umutekano muri kariya karere irimo irahinduka. Ariko ikibazo gikomeye ngo se twirwanaho irashaka gusa kurinda Minembwe cyangwa se iri kubaka agace kanini kay'ubushobozi bwo kugira ijambo rikomeye muri Kivu y'Amajyepfo. Mu ntambara nyinshi zo muri Kongo umutwe witwaje intwaro nturwanira gufata umujyi gusa akenshi ubanza kugenzura imisozi imihanda n'ibice bifite akamaro mu rwego rwa gisirikare. Niyo mpamvu Minembwe ifatwa nk'agace kadasanzwe. Imiterere yaho y'imisozi ituma uhagenzura ashobora kubona hakiri kare ibikorwa by'uwo bahanganye akagenzura inzira z'ingenzi kandi bikagora umwanzi ku mugabo w'ibitero bitunguranye. Mikenge nayo ifite akamaro gakomeye kuko ari ihuriro ry'inzira ziganisha mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo. Mu rwego rwa gisirikare kugenzura mene ibyo bice bishobora gutuma umutwe wongerera ubushobozi bwo gutwara ingabo ibikoresho n'ibiribwa. Kuki twirwanaho ishobora kuba iri kwaguka ugenzuye neza wabona impamvu nyinshi zishobora gusobanura imyitwarire. Ya mbere ni ugushaka kubaka akarere k'umutekano mu gihe umutwe ugenzura ahantu hagutse bigora umwanzi kugota cyangwa se kufungira mu gace gato. Iya kabiri ni ugushaka kugenzura imihanda. Mu ntambara ugenzura umuhanda bagenzura uburyo bw'itumanaho n'ubwikorezi. Aha nta wabura kuvuga ko nanone haba harimo no kwitegura ibizaza bya politike mu burasirazuba bwa Kongo. Kugenzura ubutaka akenshi biha umutwe ijambo rikomeye mu mishyikirano y'amahoro. Umunyamakuru aribaza ati ese ntego ni Uvira? Iki ngo nicyo kibazo gikomeje kuvugwa cyane. Ku ikarita umuntu ashobora kubona ko kuva Minembwe ugera Uvira ari inzira zishoboka ariko ku rugamba ikarita yonyine ntihagije. Uvira ari mu mujyi ufite agaciro
agaciro gakomeye muri Kivu y'Amajyepfo ni icyambu cyo ku kiyaga cya Tanganyika n'ihuriro ry'ubucuruzi kandi ni umujyi ufite uburemere mu rwego rwa gisirikare. Kuwufata byasaba kwagura urugamba rwasaba ingabo nyinshi, ibikoresho bihagije, ubushobozi bwo kurinda inzira z'ibikoresho ndetse no guhangana n'ingabo za leta n'imitwe ikorera muri ako karere tutibagiwe Burundi buri mu murembo y'umujyi. Ikindi gufata umujyi wa Uvira byasaba no kugenzura inzira yose iva Karemi ndetse no kugenzura umujyi mukuru muri kiriya gice ari we Gitega. Kugeza ubu nta tangazo cyangwa se ibimenyetso bifatika byerekana ko twirwaneho yafite umugambi wo gufata Uvira. Akarere ka Fizi nako gafite amateka y'intambara zimaze imyaka myinshi, harangwa imitwe myinshi yitwaje intwaro, imisozi miremire n'amashyamba. Ibyo bituma uwashaka kuyagenzura bagomba kuba yiteguye intambara ndende kandi ihenze. Niyo mpamvu kwaguka kwa twirwaneho muri Minembwe bitagomba guhita bisobanurwa nk'umugambi wo gufata Fizi. Mu myaka yashize twirwaneho yakunze kuvuga ko intego yayo ari ukurinda abaturage b'Abanyamurenge, ariko uko ibikorwa byabo bya gisirikare bigenda byaguka, usesenguye neza ntibabura kwibaza niba uwo mutwe utangiye no kugira intego yo kugenzura ubutaka bwagutse kurushaho. Ibyo ntibiri hamwe n'itangazo ryawo, ariko ni imwe mu ngingo zikomeje kugirwaho impaka. Niba twirwaneho ikomeje kwagura ibice igenzura, bishobora gukomeza guhatira FARDC kohereza ingabo nyinshi muri kariya karere, kongera umubare w'abaturage bava mu byabo, guhindura uburyo indi mitwe yitwaje intwaro yishyira ku ikarita y'urugamba no kugira ingaruka ku biganiro by'amahoro, kuko kugenzura ubutaka bikunze kongera imbaraga z'umutwe mu mishyikirano. Icyakora kuvuga ko intego yayo ya nyuma ari ugufata Uvira cyangwa se Fizi byaba ari ukwihutira gufata umwanzuro, kuko kugeza ubu nta bimenyetso bifatika cyangwa se itangazo ryemera ibyerekana. Icyo ibikorwa biri kugaragaza nuko uwo mutwe ushaka gukomeza gukomera muri Minembwe no mu bice biyikikije, kugenzura inzira z'ingenzi no kongera ubushobozi bwabo bwa gisirikare. Niba ibyo bizarangira bindutse umugambi mugari wo kwaguka, cyangwa se niba bizaguma mu rwego rwo gushimangira ibirindiro bihari, ni ikintu kizagaragazwa nuko urugamba n'ibiganiro bya politike bizagenda bihinduka mu minsi iri imbere. Amakuru aturuka muri Kongo Kinshasa ariko ataremezwa n'urwego rwo rwose rufite ububasha aravuga ko igisirikare cya Kongo cyakira indege 3 zitagira pilote zigezweho zakorewe muri Turukiya. Izi ndege zitagira abadereva zo mu bwoko bwa Bayraktar Aking zishobora kwikorera ibisasu byinshi birimo misile zo mu bwoko bwa cruise missiles n'ibisasu bikoreshwa n'ikoranabuhanga rya AI mu bikorwa byo guha ibitero ku butaka. Nakosa iyi drone ifite ubushobozi bwo kwikorera ibiro bigera ku 150 by'ibisasu birimo ibisasu biyoborwa na laser, misile zo mu bwoko bwa cruise missiles ndetse na misile zikoreshwa mu kurasa mu kirere. Igira kandi kamera zifatwa nk'amaso agezweho y'ikoranabuhanga akorana na mudasobwa ebyiri zikoresha ikoranabuhanga rya AI na radar ziteye imbere, kandi ishobora kugenzurirwa kure hakoreshejwe satellite mu bikorwa bya gisirikare bibera kure cyane. Uwahoze ari senateri muri Kongo Kinshasa Moise Nyarugabo uri mu Bengero Joseph Kabila Kabange yasuye Point0 nyuma y'iminsi mike yabohojwe n'abarwayi b'umutwe wa twirwaneho. Umutumwa yanditse kuri X yakurikije amafoto ye ari muri aka gace ka Point0. Moise Nyarugabo yibaje niba ari kubasha kuhasura iyo aza kuba kigenzurwa n'uruhande rwa leta. Ati byarashobokaga ko nsura Point0 iyo haza kuba kigenzurwa na FARDC, ingabo z'u Burundi, Wazalendo, P5, FDLR n'abacancuro bihagarare kubeshya no kuyobya birahagije kubw'amahirwe umwijima ntuzahoraho ubuziraherezo. Yakomeje agira ati dore icyambere Point0 amashusho yometseho atanga igisubizo cy'ikibazo cyo kumenya ninde ugenzura ahantu heza kandi ninde wataye ibisasu bitabarika ni mwicira urubanza. Raporo y'umuryango w'Abibumbye iheruka kuvuga ko Moise Nyarugabo yagize uruhare rukomeye muri MLDP twirwaneho nubwo nta mwanya uzwi ku mugaragaro afitemo, kandi arahagarariye inyungu za MLDP twirwaneho mu biganiro byo ku rwego rwo hejuru yagiranye na Kabila n'abayobozi ba FCM23. FCM23 yanganishije umuyobozi w'ikirenga wa Katari Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani wapfushije se Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani wayoboye iki gihugu cyo mu burasirazuba bwo hagati. Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani wahoze ari emiri w'iki gihugu yapfuye afite imyaka 74. Urupfu rwe rwatangajwe binyuze mu itangazo ryahise hagaragara mu iki cyumweru. Mu itangazo FCM23 yashyize hanze yihanganije Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, umuryango w'ibwami muri Katari n'abaturage b'iki gihugu nyuma y'urupfu rwahoze ayobora Katari. Itangazo rigira riti Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani azibukwa nk'umuyobozi wihariye ndetse ufite icyerekezo, wagize uruhare rukomeye mu guhindura Katari ikaba igihugu gifite ijambo rikomeye ku rwego mpuzamahanga, kiyemeje guharanira amahoro, ibiganiro, iterambere n'ubufatanye hagati y'ibihugu. FCM23 yavuze ko umurage wa Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani uzakomeza kuba icyitegererezo ku bisekuru bizaza muri Katari ndetse no hanze yayo. FCM23 yavuze ko mu ruhande rumwe ruri mu biganiro by'ubuhuza bewe na Katari hagati yayo na leta ya Kongo Kinshasa yiboneye ubushake bwa Katari mu guteza imbere ibiganiro, gukemura amakimbirane mu mahoro no gushaka umutekano urambye. Iteze ingamba zigaragaza indangagaciro n'icyerekezo byashyizweho kandi bigatezwa imbere bigizwemo uruhare na Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Mu gihe Katari mu byo kunamira uhoze umutegetsi w'ikirenga wayo, FCM23 yavuze ko ifatanije Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, umuryango w'ibwami, guverinoma ndetse n'abaturage ba Katari. Kuva mu ntangiriro z'umwaka ushize Katari yabaye ibiganiro bitandukanye bigamije guhuza Kongo Kinshasa n'M23. Nubwo Kinshasa yakomeje kutubariza mu masezerano, inshuro nyinshi gakomeza guhohotera, kwica no kugirira nabi abaturage bayo cyane cyane mu bwoko bw'abatutsi. Guverinoma y'Ukraine yashubije Uburusiya bwayishinje kuba iri mu bihugu biha ubufasha M23 ugenzura ibice byinshi muri Kivu y'Amajyaruguru n'Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko ibyo birego ari ibinyoma gusa. Uburusiya bwashinje Ukraine guhufasha M23 binyuze muri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wabwo Sergei Lavrov ubwo ari Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi aho yaheruka kugira uruzinduko. Uyu mugabo ubwo ari magana
n'abanyamakuru nyuma yo kugirana ibiganiro mugenzi w'u Burundi Bizimana Edouard yavuze ko Ukraine bateranwe abanyamahanga b'M23 nubwo nta bimenyetso bishyikira ibyo birego yigeze agaragaza. Lavrov yavuze mu gihe mu kwezi gushize n'umwangirije w'Urusiya mu muryango w'Ubumbye yabwiye akanama gashinzwe umutekano muri muryango ko igihugu cye gihangayikishijwe n'amakuru avuga ko mu burasirazuba bwa Kongo hari abacanshuro b'abanyamahanga bamwe bafite uburambe mu ntambaro muri Ukraine bifashishwa nk'abatoza n'abakoresha za drone. Ukraine biciye mu bugizi ministeri w'abanyamahanga wayo yamaganye ibirego by'Urusiya byita amakuru ibinyoma akwirakwizwa na Kremlin ndetse avuga ko nta shingiro afite. Mu butumwa yashyize ku rubuga rwa X bagasangizwa itangazamakuru na ambasade ya Ukraine muri Kongo, umuvugizi yavuze ko igihugu cye kidatanga ubufasha ubwo ari bwo bwose kuri M23. Ati byatangajwe na Lavrov by'uko Ukraine ifashe M23 mu buzizo bwa Kongo nta makuru ibinyoma ya Kremlin kandi nta shingiro na leta afite, turabihakana kandi turabyamagana ku mugaragaro. Uyu muvugizi yongeye ko Ukraine itivanga mu makimbirane muri Afurika nubwo ashinja Urusiya kuba ari bwo bukomeje kugira mu guteza umutekano muke ku mugabane wa Afurika. Ati Ukraine ntivanga mu kimbirane muri Afurika ahubwo Urusiya nibwo bukomeje guha intwaro imitwe inyuranye binyuranyije n'ibihano mpuzamahanga bugateza umutekano muke ndetse bugashaka abaturage b'ibihugu bya Afurika ngo bajye kurwana mu ntambara yabwo muri Ukraine. Kuba Moscow ishinja abandi ibyo nayikora si ibintu bike. Kiev ivuga kandi ko ibyo birego biri mu mugambi mugari wa Moscow wo kuyobyura mu bikorwa byayo no kudobya ibiganiro by'amahoro biri gukoreshwa mu karere k'ibiyaga bigari. Ati intego Urusiya yasobanutse no gusenya imbaraga za Leta Zunze za Amerika mu guhuza impunzi zisamira mu karere k'ibiyaga bigari no kuyobya uburari ku bikorwa byabwo bibangamira inzira y'amahoro. Urukiko rwa gisirikare rwa Benin kandi rwakatiye abasirikare batatu bakuru mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC igihano cy'urupfu nyuma y'urubanza rwegamo abandi babiri bise bakomanda bakatiye igifungo cy'imyaka 20. Umwanzuro w'urukiko watanzwe mu ijoro ku wa gatanu tariki ya 10 Nyakanga imbere mu murwa mukuru w'agateganyo wa Kivu Majyaruguru. Lieutenant Irunga Jean Claude na Kasireka Maneno Ashire hamwe na Kapiteni Makambo Moninde John bahamwe n'icyaha cyo kutubariza amabwiriza no gutoroka mu gihe ku karere kari muri etat de siège. Paruku Timothée Bonner mugenzi we Kasireka Varya Idarimu biyitaga bakomanda ba Hozerendo buri wese akati igifungo cy'imyaka 20 nk'uko Radio Okapi bitangaza. Urukiko rwabamije icyaha cyo gushishikariza abasirikare gukora ibikorwa binyuranyije n'imyitwarire myiza n'inshingano gukwirakwiza ibihano no gutangaza amakuru y'ibinyoma ariko ubwo hatangwaga ibihano urukiko rwabanubwiye icyaha cyo kunyereza abakozi kimwe mu byaha baregwaga mu gihe cy'iburanisha ry'urubanza. Ese aho ufite indwara zakubayeho akarande reka nkurangire muganga Ruhumuza ukorera Kibabi muri Kongo Kinshasa. Ni umuhanga akuvura akoresheje ibimera. Muganga Ruhumuza akuvura amarozi yaba ibitegano cyangwa se ibihuherano, akuvura karande, igicuri, igifu kidakira n'umutwe udakira, imidido ndetse n'ibindi. Umwihariko wa muganga Ruhumuza arakuvura ugakira neza kandi avura akoresheje ibimera. Mwamusanga mu mujyi wa Kibabi hirya hangaha i Masisi cyangwa se mu mujyi wa Rubaya. Waba unamukeneye ukamwandikira cyangwa ukamuhamagara ukoresheje WhatsApp. Urandika akamenyetso ko guteranya 24 38 46 58 18 arakubwira uko wamugeraho kuko bamugezeho bose bamutangira ubuhamya. Umwihariko wa muganga Ruhumuza nuko anahugura abandi baganga mu kuvura bakoresheje ibimera. Nasimbukiye mu Burundi abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika banzwe ikipe cy'u Burundi y'abakobwa n'abahungu b'umukino wa karate yarayukanye umwanya wa gatatu mu irushanwa ryo ku rwego rwa Afurika wa hagati ryaberaga i Bujumbura mu mpera z'icyumweru gishize. Radio na televiziyo by'u Burundi RTNB yatangaje ko ikipe ya karate y'icyo gihugu yegukanye imidari 49 irimo 7 ya zahabu 34 ya feza n'imidari 8 y'umuringa. Niyo midari ya mbere myinshi Burundi butsindiye mu irushanwa ryo kuri uru rwego nk'uko RTNB yabitangaje. Isura mu magambo y'umutoza w'ikipe y'igihugu Gilbert Havugimpundu umwanya wa mbere ukanwe n'ikipe y'igihugu ya Cameroon yarangije irushanwa itsindiye imidari 28 ya zahabu 7 ya feza n'2 y'umuringa. Ikipe y'igihugu ya Kongo Kinshasa yabaye ya kabiri ikurikirwa n'u Burundi, Gabon ya 4, Guinea Equatoriale ya 5 naho Chad ya 6. Perezida w'ishyirahamwe ry'umukino wa karate mu Burundi Sylvain Nzikoruri yavuze ko ibihugu 9 aribyo byari biteze kwitabira iryo rushanwa ariko birangira bitandatu aribyo byitabiriye, 3 bitabonetse ni Sao Tome Principe, Repubulika Centrafrica na Congo Brazzaville. Nzikoruri yavuze ko irushanwa ryabereye abakarateka bo mu Burundi umwanya wo kumenya abagikeneye mu kunoza no kwitegura amarushanwa mpuzamahanga ari imbere. Yasabye leta gufasha ishyirahamwe kubona inzobere mpuzamahanga muri uwo mukino kugira ngo zifashe ikipe y'igihugu mu myiteguro. Nararanganije amaso y'inyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banditswe inyamakuru bya Daily Monitor na NTV Uganda bishobora gutinda gufungurwa ngo byongere bikorewe muri Uganda kuko umushoramari muri Tanzania Rustam Azizi agitegereje kwemererwa n'inzego zibishinzwe kurangiza igikorwa cyo kugura imigabane imuha ububasha bwo kugenzura National Media Group nk'uko abantu bazi neza ibiganiro biko abitangariza ikinyamakuru Chimp Report. Mu kiganiro Jean Muzikene Rugaba mu cyumweru gishize uyu mushoramari ufite ibigo byinshi by'itangazamakuru ngo barabwiye ko atakwemererwa kongera gukora atararangiza kugura iyo migabane asabwa. Mu nama bere ku kiciro gikuru cya Special Forces Command Entebbe, Azizi yabwiye Jean Muzikene Rugaba ko nubwo yemeye kugura imigabane myinshi yari ifitwe na Aga Khan Fund for Economic Development
icyo gikorwa kitararangira ku buryo byemewe n'amategeko. Uyu mushoramari abazi ibiganiro byayo na Muhozi ngo yaba yaravuze ko nawe abajwe n'uburyo ibinyamakuru bye byakoraga, ahamya ko nta mugambi umwe yari afite wo gushwana na leta ya Kampala, avuga ko ibyabaye bitazongera. Rostam Aziz, umwe mu bacuruzi bakomeye kandi bafite ijambo rikomeye muri politiki ya Tanzania, yahoze ari umudepite ndetse aba n'umwe mu bayobozi bakuru b'ishyaka riri ku butegetsi CCM. Mbere yaho yabaye umubitsi w'iri shyaka, anaba umwe mu bagize komite nkuru yaryo. Muri Werurwe, sosiyete ya Taifa Limited ifitanye isano n'itsinda ry'amasosiyete ya Taifa Group yemeye kugura imigabane ingana 54.8% yari ifitwe na Gakani Fund for Economic Development muri National Media Group. Iyo migabane igizwe n'imigabane isanzwe igera kuri miliyoni 92.6, nayo igomba kumuha ububasha bw'ubugenzuzi ibikorwa by'iki kigo cy'itangazamakuru. Naramuka arangije icyo gikorwa cyo kugura imigabane, Rostam Aziz azahinduka umunyamigabane ufite ububasha bwo kugenzura National Media Group, ikigo cy'itangazamakuru kigenga kinini kurusha ibindi muri Afurika y'Iburasirazuba n'iyo hagati. Iki kigo gisohora ikinyamakuru Daily Nation cyo muri Kenya, Daily Monitor cyo muri Uganda, kinafite kandi gicunga televiziyo za NTV zikorera muri ibyo bihugu byombi. Icyakora iki gikorwa cyo kugura imigabane kiracyategereje kwemezwa n'inzego zishinzwe kugenzura ibikorwa by'amasosiyete muri Kenya, Uganda na Tanzania no mu bindi bihugu National Media Group yanditsemo kandi ikoreramo. Nubwo byari byiteze ko icyo gikorwa kizarangira mu mezi 3 cyangwa se nyuma yo gutangazwa kwacyo, kugeza izo mpushya zose ziracyategerejwe. Nk'uko amakuru aturuka ku bantu bazi neza iby'ibi biganiro bivuga, ubuyobozi bwa Uganda bwagaragaje ko uzafasha mu koroshya kwihutisha ibisabwa kugira ngo izo mpushya zitangwe. Icyakora bwemeye ko iyo gahunda ishobora gukomeza kumara andi mezi menshi. Mu bantu bazi neza ibiganiro byabaye yabwiye Chimp Report ati gahunda izatwara amezi menshi, bivuze ko iki kigo cy'itangazamakuru kizakomeza gufungwa kugeza igihe Aziza amaze gufata ubuyobozi bwacyo ku mugaragaro. Abantu bazi neza ibiganiro biri kuba hagati y'impande zombi bavuga ko kimwe mu byifuzo biri kuganirwaho ari ukuvanaho cyangwa se kwimurira ku wundi mwanya Susan Nsibirwa, umuyobozi mukuru wa National Media Group ya Uganda ushinzwe guhangana n'ubutegetsi bwa Kampala. Ibyo byifuzo bivuga ko biri kuganirwaho byamaganwe n'Abafura Ogutu, umwe mu bashinze ikinyamakuru Daily Monitor, akaba ari umunyamigabane bake ba National Media Group. Yavuze ko bidakwiye ku kigo kirukana cyangwa se gikuraho abakozi bacyo kugira ngo cyemererwe kongera gufungura no gukomeza ibikorwa byacyo. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikire muri Kenya, abanyamakuru bakozeje bamwe no barandika banazwe ikusanya bitekerezo ryakozwe n'ikigo Infotrack ryagaragaje ko Perezida William Ruto ari uyoboye urutonde rw'abashobora kwiyamamariza umwanya wa perezida muri Kenya umwaka utaha, aho ashyigikira 32% by'ababajijwe. Ikinyamakuru Daily Nation cyanditswe bagabona ko Ruto akwiye kuba perezida rero benshi kuruta abagore. Uwo mugabo mu ntege ni Bwana Kalonzo Musyoka ufite amajwi 13 by'abantu bose babajijwe, naho Sifuna na Matiang'i ufite 12. Hanyuma Marita Karua uvuga kwigarura imitima y'abanyakenya mu babajijwe 1% bamenye ko bamutora. Ikinyamakuru cyavuze ko abantu bose babajijwe hari 18% bavuga ko batarafata umwanzuro w'umuntu bazabundagazaho amajwi umwaka utaha. Ubu bushakashatsi bwakozwe n'iki kigo Infotrack bugaragaza ko Kalonzo Musyoka nk'umukandida wa perezida na Edwin Sifuna nk'umukandida wa vice perezida ari ryo rishyigikiwe cyane kurusha ni yose mu mashyaka arwanya ubutegetsi mbere y'amatora rusange ya Kenya ateganyijwe umwaka utaha. Nk'uko ubwo bushakashatsi bubivuga, iriho ryabonye 23% by'ababajijwe riza ku mwanya wa mbere. Mu zindi mpuzamashyaka zatekerezwaga, ku mwanya wa kabiri haje Kalonzo Musyoka na Fred Matiang'i n'amanota 16%, rikurikirwa na Fred Matiang'i na Kalonzo Musyoka ufite 15%. Mu zindi mpuzamashyaka zagaragajwe, ya Fred Matiang'i na Rigathi Gachagua niyo yabonye inkunga kurusha izindi, aho yashyigikiwe na 5% gusa by'ababajijwe. Ubwo bushakashatsi bwaramuje abaturage wifuza ko umukandida umwe rukumbi ahagarariho ry'abarwanya ubutegetsi. Kalonzo Musyoka ni waje ku mwanya wa mbere na 27%, akurikiwe hafi cyane Fred Matiang'i ugize 26%. Edwin Sifuna yaje ku mwanya wa gatatu na 19%, mu gihe Rigathi Gachagua yaje ku mwanya wa 4 9%. Umuyobozi w'ishyaka Orange Democratic Movement Oburu Odinga yatangaje ko ishyaka ritazatanga umukandida ku mwanya wa perezida mu matora ateganyijwe umwaka utaha, ahubwo yavuze ko ODM izashyigikira Perezida William Ruto mu rugendo rwo gushaka manda ya kabiri. Oburu yavuze ko icyemezo gishingiye ku biganiro bya politiki bikorwa hagati ya ODM n'ishyaka United Democratic Alliance rya Perezida Ruto bagamije gukomeza ubufatanye bw'impande zombi mbere y'amatora ari umwaka utaha. Yongeyeho ko nubwo ODM izashyigikira Ruto ku mwanya wa perezida, izakomeza guhatanira imyanya y'abadepite, abasenateri, ba guverineri n'indi myanya itorerwa mu izina ryayo, bityo ikomeze kubungabunga umwirondoro n'imbaraga zayo nk'ari mu mashyaka akomeye muri Kenya. Naho mu Rwanda uharanira uburenganzira bwa muntu muri Kenya Julius Kamau yavuze ko ibikorwa bye byo guharanira impinduka no kwitabira imyigaragambyo byagize ingaruka zikomeye ku buzima bwe bwite, kugeza n'aho byatumye urugo rwe rusenyuka. Kamau yavuze ko guharanira imyigaragambyo, gufatwa kenshi n'inzego z'umutekano no kumara igihe kinini ari mu bikorwa byo guharanira uburenganzira bw'abaturage byashyize igitutu gikomeye ku muryango we. Yemeza ko nubwo byamugoye aticuza inzira yahisemo, kuko yemera ko kurengera uburenganzira bw'abaturage no guharanira ubutabera ari umuhamagaro we. Yasobanuye ko yinjiye mu bikorwa byo kuvugira abaturage 2010 nyuma yo kubona abacururizaga mu mihanda bahohoterwa n'abagenzuzi b'umujyi wa Nairobi. Kuva icyo gihe yavuze ko yakomeje guhagurukira kurwanya akarengane no gukangurira abaturage kumenya no gusaba uburenganzira bwabo, nubwo ibi byatumye afatwa n'inzego z'umutekano inshuro nyinshi. Kamau yavuze ko nubwo ibikorwa byamusenyeye urugo zakomeza guharanira ubutabera n'uburenganzira bwa muntu, kuko yemera ko ari inshingano yo gufasha abaturage bafite ibibazo no kuvugira batabasha kwivugira.